Sacela ukubingelela nguMangothobane. Namhlanje soveza nanti leli bhodlela la ngemuva. Leli bhodlela leli bhodlela elinamandla kakhulu kuphi edlozini. Le bhodlela leli elinamandla kuphi kakhulu ethongeni lakho lenhlahla lekumbethe. Kunabantu abenza umsebenzi, thola ukuthi wenza umsebenzi kuthiwa bonga umsebenzi wena owutholile la usebenza khona. Wenze itiye ngalesikhathi wenza itiye kunabantu abacuyayo. Ngalesikhathi becuya leyo mswane, becuya lelo gazi, becuya lawo mathambo lawo. Egcineni wena ugcina uyaxoshwa emsebenzini. Abantu sebethwebule ledlozi lenhlahla kuwena. Leli bhodlela leli liyasiza ukuthi wena uma usulithathile kimi le bhodlela, ngiyakutshela ukuthi uma uzokwenza lowo msebenzi, thathani kuleso silwane leso ozoshisela impepho ukhulume ngaso. Mese uyakwazi ukuthi uyamixa, mese ngiyakutshela ukuthi yenzani ukuze lo msebenzi lo wenzayo uklokhe kuphi ethongeni lakho lenhlahla. Ngoba into ebaluleke kakhulu ukuthi uma wenza umsebenzi ufinyelele kulabantu obenzelayo. Futhi fanele uma wenza umsebenzi wazi ukuthi uwenzela bani umsebenzi. Sengisho ukuthi la kubaluleke kakhulu ukuthi leli bhodlela wonke umuntu elithole. Mawukuthi uthi mkhulu ngiyalidinga leli bhodlela, ngezani ngizolisebenzisela lapho kuwe? Yebo, ngizokutshela ukuthi uzongiphathela inkukhu enjani ukuze ukwazi ukuthi ugeze ithonga lakho lenhlahla lijabule. Leli bhodlela-ke ibhodlela elinamandla futhi-ke abaningi selibasizile. Leli bhodlela liyakusiza kakhulu wena muntu othi noma uyohlola utshele ukuthi idlozi lakho livaliwe, idlozi lakho lingaphandle, idlozi lakho linje linje. Leli bhodlela ligxile kakhulu kuphi emsamo. Uma kunomuntu ekhaya thola ukuthi lo muntu uthwele usebenzisa idlozi lenu ekhaya. Leli bhodlela liyakusiza wena ukuthi ezakho izinto zivuleke. Uma ngiphathele nje leyo nkukhu leyo noma mangithumelela ngophepha, ngizokutshela ukuthi thole inkukhu enjani, wenze njani, uyesigangeni ukuze likwazi idlozi lakho lingiphathe. Kunabantu abavalekelwe zimali, kunabantu into zabo zimnyama. Since kwasa ubaba wakhe wayehlupheka nawe uyahlupheka ngesimo sokuthi idlozi alikho lihle, idlozi livaliwe. Sengisho ithongo livaliwe, abantu abahambayo beyoganga emathuneni. Wena thola leli bhodlela leli, mina ngizokutshela ukuthi lenze njani kuvuleke into zakho zikhanye la. Umuntu ithonga liyathwetshulwa kuwe, uyitshela ukuthi wena hayi mina ngumuntu ngiyaphila, kanti ithonga lakho lenhlahla lithwetshuliwe kuwe, alikho. Wena unethonga nje lamabhadi, wena bakulethele lethonga leli libi, into zakho mase ziba mnyama kakhulu. Nanti-ke ibhodlela olifunayo uzolithola kumina uMangothobane. Leli bhodlela linamandla, leli bhodlela liyasiza, leli bhodlela lenza